Čaute všetci, tu vás víta FIFO Beňo a dnes to bude veľmi zaujímavé video, lebo dnes budeme stavať vianočný stromček. No, a bude asi niekde približne tu, možno tu niekde, áno, takto. Ja už môžem stavať. Zapnem timelapse a uvidíme sa za chvíľu. Impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. I see everywhere around the fairies of December. Can you feel the joy when Santa Claus is coming to town? Santa Claus has come to town. And I remember the presents and the lights in the trees, the smell of chestnut boiling under heat. And I remember dreaming, buried in a comfy blanket that I will never forget. When I was waiting for the snow to fall to make a giant snowman, my heart was jingling over and over. I won't forget that snowman, I won't forget those years, an amazing time I love. This will forever be the wonders of Christmas. Christmas is waiting for you. We'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around fairies of December. I see everywhere around fairies of December. Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? Tak, a myslím, že máme hotovo. No a ešte, zostalo nám toto, ešte by som tam dal trošku snehu a ešte budem potrebovať ísť pre nejaké goldy na hviezdu, som si teraz spomenul. Na to som vôbec nemyslel. Dobre, trošku to tak spestríme. Ešte tuto, tak. Trošku nižšie, tam dáme. Hop, šup. Teraz tu, nižšie, tak. Bohol som sa o niečo? Ešte tuto snení, že? No. Tam zletíme. No, ja asi zomrem, lebo akože mám tu jedlo, to je dobré. Ja myslím,
že pôjdem pre goldy a uvidíme sa neskôršie. No a keď ešte neviete, jak sa craftia tie pekné tieto lampičky, tak potrebujete puknuté chromové ovocie a blaze rod. Takže tak. Ja budem potrebovať len 4 zatiaľ a vyletíme na tú hviezdu, mám nejaké vyletíme na ten strom a mám nejaké goldy. Hop, netrafil som sa tam nejak. Neviem, jak sa tam trafím, ale skúsim to takým miernym a my sa teraz budeme snažiť urobiť tú hviezdu, to je v pohode. Tak, no, jak to spravíme, lebo teraz neviem. Čo keby by som takto spravil? Potom neviem. Asi tak, bude taká divná, ale mám nejaký nápad. Dúfam, že mi nedojdu goldy, lebo no, myslím, že mi nedojdu. Tak a tak. Taká hviezda. Obyčajná. A tuto by som dal takto 4. A ešte by som no, je to podľa mňa v pohode. Tento stromček je v pohode. OK, ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, tak áno, tak dajte odber alebo dajte like a uvidíme sa na budúce. Čaute.